Alistom si Kamarimar ke kumamatilawan na tan ante. Ay, nagagapam si Kamayta. Naprepiate. Ante, nakariing kay Pai? Uwan, talaga nga nakariing akpay ta, urayan ka. Ag malmalam ka nga napukaw, tapos tatar, sumangpot ka ti Rabi, nagitugot ka pa ti Alipores mo. Nagapunak di barangay nagsusuan ante. Ni Marimar gayam ante gayam ko. Hello auntie. Anak ti mo balak paturugan data aber. Kaya kwartok ante. Ay hanga mabalin. Pawid ang data. Jack kayat nga til-tila at dati itugtugot mo nga bisita dito. Lalo no agrup-grup nga aso. Maditabas sa data dilan antim parusukak data. Ada ibagbagam si kababae. Ante, rabiin, sa kawan iti pagsakayan nan, kinuyog naklang nga nagawid dito ayan yo. Sige, basta paawidem to bigat data tinasapa, kinbili ng data bisita nga, hangko kaya tinarawat nga bisita. Uwan ante, nauyuyong mo't yung ni mamang data mayta, kabsat na ba talaga data? Sa kasamaang palad. Aday bagbagayo, sige nga to Awan ante, kunak nagpintas kayo. Dati kamon, kaya maturugan rapiin. Bili ng data bisitam si kamay taanga. Hang ko kahit ti makaringgod hang ko kahit iti bisita na atidog iti ima na. Paro sukak nga talaga data antim si kamay ta. Papaamlatan Marimar, kasta na nga talaga data. Aday bagbagayo, si kay nga to Awan ante, kunak good night. Good night po. Api kasi di ugalin di antim si Kamayta. Baka ganun nga balasang iso nga kasjay. Kasjay sa gamin no madi nakaraman iti luto ni Apo Diyos nga kunada. Anya ajay luto ni Apo Diyos Marimar. Naimas ba ajay? Tsak amo, mangmangag ko lang kada mama, huwag tutungtong da kada mamang mo. Kasjay. Wen, Mayta. Tagarag maturugan Marimar ta, baka mangag na tapay ni Bro Hilda,